دوست احوالین هجا ویدیو سر در حق باجار مردینی ادومین مرحبا شوره مینا قمت تركي دي جود ما هي فيديو فيديو كي دو خلاص كم لا خويايا يعني زي دج بوز عاجزين كم 15 دقيقه اسياجي دور 6 دقيقه وتشبه سي فيديو ده سي فيديو مزيد روكي بدي ما هف ما فيديو كمين قال تشكر بحث تشكر ما جود باروديك دي جيان دسبيتك 6000 بري حضرت عيسى ما باني بهن قبزين بچوك ما باني حتى اسكندر ما جوب همبري كي همبري برسيان شردكه و اسكندر پشتی تک بده کی ده سردست بو سلفکوس جبرگ امپراتوری اسکندر دنا برا قمتانی وی ده هف پارد بو اما وی مینا که سلچوکیه ده جیب بینن هرم آمد کد پارا که بو پارا سلفکوس هناك بيجي سلفكوسلار ya da سلفكوسيت işte kusatına nakavma yani nave camireki serdeste İskender'e doğru dibe çi dibe imparatorek halimazin cihane abajari zavuk maf vesaire he ya Antakya afhamçık video camiri avakırın Antakya nave bavi ya Antiyakos mesela la çikeji le zavuk maji bajari hemberi zavuk ma naviye بناوی خو سلفکویا آواد که و ویالیجی بناوی بیجنا خو آواد که تابی باجری بناوی وی دولمنتر دبه دوباره دبه چه ناوی وی باجری دبه زوج مدما رومایه در لیبلی سلفکویا yani beri بناوی وی هاتیه ناسکرین و آواکرین سلفکوس لهمبری ساسانیا جی شارکی دجوار دش برگ پشتی پرسان ساسانی سردست بن و او درد که بر حکمان حتی ورد وقتا مقال کر مهنه قفزه مزن آویدن ببورین تنی دوی ام وگرن دما میتانیا بری حضرت عیسی بصدو به 1600 به 1661 درا جبو به هرمش برگل کی مهمه دوی مرل سر بسکنه و کالانی کردان تی قبول کرج برگ آریان اف جامراناجی پایتخت توان وندایه واشوکانی وندایه و کردی ویده من ها باورد کن که واشوکانی سریکانیه یعنی جیلان پنار آنجی راس العین جیره بیجن لی ام سدیست نه آمنن جبر چافکانین دیرو کی و لی کولین الهرم مکرنه ام زانو کو واشوکانی الوی هرمه راسته به چارچوبک مزن مرو بیجه دیاربکر یعنی آمده سریکانی نسبینه پشتی لی کولین نسبینه دست بکرن مفهم کرکونه نسبینه جبرگ باجاره کی مهمه میتانیه لینه اوش برگ متابو لور دیتن یعنی فروتنا عرض هی لور دماس خوندوام و مسجوم زلا ملور داری خوخان دیتن و او تابو حتی بیرام ملور در قالد که دوی من داری خوخاب تف خوخیل سر فروتن و ناوی وی باجاری ناشیپینایه و لهنک قید و چافکانیه لگری موزال عموده او باجاری پدرفسنر کولایه لورد جی قالا فروتنا عردنی لباجاری نابولات که و بحثا ویدرید که جبرگ ناوی جمعه بو نسرا الویده میده هرمشه آن هرمیش تیدر باس کرن و هرمیش یا دا هرمس امزانن که قیدین هیتیتیان جهنه وقتا قالد که جید به جیه کو چیا خلاص دبه برای دست بید که باجار لوره و عردی لوره تفروتن امزانن که نابوی نابولا یعنی 4500 ساله نسبین نابوی نابولا نسبین ناشیپینا نسبین و نصایبینه لی نبویه واشوکانی نم نسبینه جه درخن و چارچوبه ها پیچ گیدن یا دا سیقوزی ها پیچ گیدن چوک بکن امکارم بیجن آمد قصر و راس العین آن سریکانیه و از بخوشی دبیجم تخمینا من دنابرا سریکانی و قصر الجیکیه درفت چه ببه او وک بارکی لسر پشتامه arkeologin Kurdeg mehne bir bajar bibiniş berge ev der beditun u çafkaniye başukani derkevin ji bo diroka Kurd Kurdistaniye mitolojiya Kurd Kurdistaniye ve gelek tişte taybet mühim balkeş ben didin Gamitaniya derxin dedi partu medjihene ji bo partajı piçki mühim libeli ne navenda medu partaya em diqavezin emten hatta kengi sasani mego lehemberi selefkosa şardikin u te hatta دماروما ده امزان تیگرانو کرتا که لوی هرمه یعنی هن چافکانی روما ده بجه تیگرانو کرتا قصره ده هن چافکانی از بینا میا فارکینه مثلا کرنه فارکینه سیلوان به ترکیه و باجارو که آمده دور دجی ناکوکه لام نکفشن به جار نهایه که دو پایتختی تیگرانو قرالیتا یا دا کیانتیا تیگران هیا برگ آمد خوشی جانا تیگرانو کرتا ہے لی دهن چاپکنه بیجه کو دبینیا چیای ماسیوس دا تیگرانو کرتا که بو ماسیوزی چیای مازیه یعنی
li Mêrdîn hîn navê tune holê. Çima navê tune ji ber ku di navbera sê çar bajarê gelkî qedîm û mezin de maye. Qoser li binya wê ye, navbera 20 kilometre ye. Nisêbîn li Viyalê navbera 6 kilometre û bi hezar salan paytextiya Mezra Botanî Bakur kiriye. Li jora wê Matiyatu heye, Gezeba Çiyayê Turabdînê ye, Gezeba Torê ye. Li Viyalê ve Stewrê heye, perek mezin e di navbera Amedê, Matiyatu û Bariya Mêrdînê ve. Li Viyalê mêze dikin dêrika Çiyayê mazî û ew her girên dora wê dîroka qedîm û mezin heye ji ber çi çandinî û af heye. Li Mêrdînê ev tune mühîmetiya Mêrdîn yani ehmiyeta wê an balkêşiya wê pir tune ji bo mirovan. Û li qasî bala keskî naxşîne heta kengî heta ku Hezretî İsa çê dibe û yekemîn qewmê bê bawer dikin û îmana xwe tînin. Kî ye? Îro em ji war dibên Suryanî li wê dema Hezretî İsa hatibû dinyê ji xwe re digotin aramî. Ev aramiya, ev camêrana qewmekî em karin bêjin pismamê cihuyan e lê belê bi zimanê herî kevnarî heremê diştexin aramîkî dipeyvin ki Hezretî İsa jî vî zimanî xeber dide. Ev ji wî bawer dikin li hemberî zilma Roma û cihuya dimînin. Ji ber zilma Roma û cihuya ser xwe bavêjin berê xwe dine Bakur yekem tên Antakya. Tên Antakya li binya Çiyayê Kurdanê de Gawur dağı dore celbêjin Kürt dağê navê. Li Antakya bi cih dibin hêdî berê xwe dine Roşilat. Çima berê xwe dine Roşilat? Ji ber ku berê Hezretî İsa hezarî qewmek mezin koçberiyek mezin kiriye ji binya Mezra Botanî Mezopotamya yani ji başûrê wê berê xwe daye Bakur kî re ev aramîn e. Bi navê Bît Adînî, Bît Bahyanî, Bît Zamanî, Bît Amedû gelek devletên biçûk ava kirine. Ev camêrê geş Hezretî İsa bawer kirine û ev camêrê berî vav hezarî hatine heremê birayê hevî heqin. Ji berî wî hevî gelkî rihet ji warçî bûye ki derbasî Çiyayê Turabdînê yani Çiyayê Bagokê wan dera bibin. Ev Bît Adînî, Bît Zamanî, Bît Bahyanî em dibêjin ya Bît bifikirin nêzîkî kujan gozana Erebiye Beyt Adînî, Beyt Bahyanî. Ev demana mala Adîniya, mala Bahyaniya. Ji wana her eşîrek wan bûye dewletek biçûk li heremê û bi ew perçiqandina ji terefê cihuya û İmparatoriya Roma ev Xristiyaniyê de Mesîhiyên ewil berê xwe dane Antakya û hatine herema Mêrdînê. Îro rojî Mêrdîn û herema wê bi rastî gelkî oliye ji bo hemû Suryaniyan li vê derê bi cih dibin û li vir dîrokek nuh dest pê dike û kraliyetan Abgaran sed sala yekê de Xristiyaniyê qebûl dike lê wexta Roma tê heremê jî nikarê li hemberî ve xwe bigire dibe kraliyetek bindest. Çünkü Roma ji vê pir hes dike. Kulcîkî naxwaze pirsgirêkê millet yek û yek ser û çav bive, rû çav bive dibe ti li vir keya be, keyatiya xwe bidomîne, bêşa xwe bide min, leşker hewcebe bide min û sînor biparêze elaqê miştetune. Ji war gelkî rehet e. û demek dirêj em zan abgarî li ser nigaman heta kengî heta şerê Sasaniya gelkî giran dibe, nisêbîn ji dest ve diçe sed sala siya çaran de, nisêbîn piştî dest ve diçe berê xwe dine piçkî din Roşilat ew jî çi dikin di navla Kurdîsê de darê ava dikin û darê şerêm gelkî mezin tên darxistin heta ew der ji destê Romayê derdikeve cana Ermenî distînin, cana Roma distîne, cana Abgarî distînin diçe wî heta kengî heta 638 sîwne. Çima İslamiyet berê xwe dê jor. Leşkerê misilmana yekem ser di bin hukma Hezretî Ömer û bin emrê İlyas bin Ghanem tên pêşî edesa Rihayê distînin dûvre berê xwe din Amedê ji Amedê jî tên Mêrdînê dest dixin û dibe parçek ji axa İmparatoriya an keyantiya İslamiyetê destxistina Amedê jî di dîroka Amedê dest xwazim bêjim piştî enteresan e xewn û çîrokê wê meselê wê gelekin ji terafê İlyas bin Ghanem kî hatine dîtin. Piştî İslamiyet vê dikire dest li vir rewşek nû ve dest pê dike. Qewmên din yani olê din destê xwe zêde nade wa İslamiyet ji ber ku misilmantî ji war dibêje ku eger hûn were ser olê me keremkûn werin gûneyên hûn ê bêşa xwe bêtir bidin lê belê divê hûn ehlî pirtûk bin yani ya hûn Mesîhî bin ya hûn cihû bin ya jî hûn sabî bin gûn ne ji wana yek bin tu şansê we tune gûn virimînin di vir de em qewm em olekî hêdî wan da dikin kîne ev Şemsîn e dema îro robîle hûn herne Mêrdînê
ون ji dostê min qedîm û gelkî hürmet û hezkirina min jî heye Metîne Zilmez bipirsin camerekî Mesîhiye û senetkarekî hêja ye wê ji we bêje heta du qirnê berî wî kî Şemsî bû an na ji ber Şemsî heta demek dirêj dibin navê Mesîhiyan de xwe herêmê parastê ji ber piranî jî mervaniyan biborînin malbatan Umeyye yani Emeviyan nedihiştin ev qewmê bê pirtûk bê yekxwedayî li herêmê bijîn Şemsî dibin zordariyek mezin dimînin li qewmê din hebûna xwe diparêsin ev der dibin qiraliyeta dibin bandora Müslümana de lêbelê olê din hebûna xwe dimeşînin Şemsî jî heta sed sala hîjda dimeşînin sed sala hîjda û nozda vir ve mixabin Şemsî li Mêrdînê namînin li bandora wan heye Şemsî wir jî gelek hene li Heranê jî gelek hene li Heranê bi navê Sabîtiyê xwe diparêzin ew jî çîrokek din belkî rojekê jî dibin qala Heranê jî bikin niha fikrek û jî hate serê min çê dibe piştî İslamiyetê kî wê derê serdest dixe keyantiya Kurdan kî ye ev keyantiya Kurdan Merwanî ne Merwanî paytexta wan meya farqî ne ji farqînê dest pê dikin tên wê herêmê gistikî digirin dest heta nisêbînê ji derbas dikin jor ve jî diçin ev destê wan de dimîne heta demekê di nav xwe de nakokiyê wan çê dibin çûn û hatinek çê dibe Selçukî mezîn piştî girtêk vederin parçe dibin sed sala 10 û 11 de mîna İskenderê Zulqarneyn serdest û komutanên Selçukiyê mezin jî axa wan de hevdû par kirin vê nexlê herema Mêrdîn ket bin destê kê ket bin destê Artukya wexta ket bin destê Artukya jî herem ji tarafên Ertnasên Ertnegarên Ereban ve coğrafyacı em bêjin Ereban ve weke El Cezîre tê bi nav kirin çima dibêjin El Cezîre ji xwe girav e girava mezin bi nav dikin wê heremê ji nege em medya difrojin em ber behrîne ji bên girav ji ber got gelek çem hene û gelek bi bereket ew herem hinek jê dibê navê Cezîrê li herêmê giştikê kiribûn Cezîrul Xamezin bûn na di çavkanî Ereban de navê Cezîra botan Ceziretil Ebn Umer e ev El Cezîre ye û El Cezîre sê paytextê wê hene Diyarî Mudar Diyarî Rabia û Diyarî Bekir Diyarî Mudar paytexta wê Ras el Ayn e Mudarîn e û Erebiya gorî min bihîst û xwend ez sedî ser naminim Erebiya Kur'an hatiye eskirin jî bi a Mudariye Erebiye bilind fesîhe yani serêkaniyê Diyarî Rabia ji xwe eşîreta Rabiaya dibê wek kuliya herem girtine sed sala 80 û nehan de paytexta wan nisêbîn e ji xwe deriyê Rabia xwe îro rojî di navbera Rojava û başûrê Kurdistan de navê wî deriyê Sînor ji xwe deriyê Rabiaya hîn êdî jî ji xwe Diyarê Bekir e yanî Amedê bixwe ye sê paytextê El Cezîre hene hingî bi bereket e hingî gelek çem û gelek ciyê avdanî û bi bereket hene ev nav tên dayên vê herêmê em dîsa vegerin ser xeta xwe yî kronolojiyê me got Artukî ji hatin herêmê di piştî îsab hezarî û hezar û sedî hezar û pêncî wan de Artûbeytê vê derê dike paytext em zanin ku ji Roma vir ve Mêrdîn wek kelhe û bajar keleheke li ne bajara gelkî mezin e lê wexta Artukî tên îro re û çi Mêrdînê dibînin wê rewşê vê xuyakirina Mêrdînê Artukî didinê gelek îmareta tê de çê dikin û Artukî bi du çikiye bi du serî ye çawa bi du serî ye bi du paytextî ye wexta bilind be sînorê xwe bi jor ve vedike çi distîne dest heskîfê distîne û ji warê navbera wan de çiya û sînorê gelkî mezin hene wê çaxê bifikirin ser milê hesp û xantira divê hûn herin werin çi dike hem êgil wê piştî wî bive serdest û keyayê wê herêmê kurê xwe yanî dişêne heskîfê dike serokwezîr û hem ew jî bi xwe li paytexta navendî dimîne Mêrdîn yanî du paytextê wan hene ev dîrokê giştikî heye îro rojê heye yanî Ankara û Stenbol kîjan paytexta Mêrdîna Amed kîjan paytexta heneka dikim Hewleriya Amed kîjan paytexta em bêjin New York an Washington kîjan paytexta em nizanin yanî yek ji aborî û sosyopolitîk gelkî serketî yek parastinayê xweş e Pekin an Hong Kong misal gelek mînaka wisa mere bide berî 9,000 salan jî hebû Asûriya jî hebû Babiliya jî hebû Sumeriya jî
جا ارتوکیا جی افکریه دو پایتخت کرنه پایتخت حسکیفه و پایتخت مردینی ام شکو زانگا حسکی پایتخت جبرگ پرل دربونه جیگ پرل درب بد و ناوی باجاری لی ببه ام جوید بجن ارتوکی حسکیفه و ارتوکی مردینی لی یک کیانتی ام باش زانن پشره ارتوکی تین حتی دما کنگی حتی دما اکوینو کرا کوینو دمنی کنده و دره دگرن دست حتی کنگی 1517 Yavuz Sultan Selim ew camîrê guhar guhîwî û gelek însan jî dibêjin ki tekîliya wî û Kurda piştî mervaniya ezbên mervanî memlûkiya piştî çêbû Yavuz Sultan Selim piştî sefera Misrê guhar xiste guhê xwe ji ber çandek Kurdaye ê zanibin çima ev çanda Kurdaye ji kerema xwe di şîrova de binivîsin em karin ser jî berfireh pişteqin an jî bernamekê ser çekin bi rastî tiştek wisa heye detayê wisa dîrokê de xweşin 1517 de ev camîr tê بي شربت تشتك لهرمي عشيرين كردا جالي مالباتين بتلسي بقولو تيقوتن تين كوم كرون درن إيمان أخوة بوانتينن دبيج حيران أم جوا باورتكن ونجلكي خورتن أجبم إيمان باو يعني تسليمية أخوة بوانتن دبي ورن أم بفر بيجين أنجي مسلمان أم جي مسلمان أم بفر كارن بي كشتن بيجين يا سلطان سليم مردين وهرمي كشتكي دقرا دست بيك يك نفر بمره دبي آخا عثماني وجود شيء خليفة دستيني لمصر وفدقره وديروكا حتى آواكرنا شورشا جمهورية تركي آمردين ديروكا عثماني تقبل كرن دوی دمیده مردین گردایی دو حبسان جاقه یک جه موسل یک جه دیار بکره دورده ناکوکی جانا چه دبن وقتا مردین گردایی موسل دن عشیرین رو آوای مردین شورا دهردن دبی چه نابه مردین جدیروکه و گردایی چیکه آمده دبی دیاری بکره دبی مردین گردایی ور بچما جبرگ گردایی ور ببه سانجاق ببه آمد ود ناواره هره بازرگانی همه چک و بیتر دولمند ببن لوقتا بری خو بدن موسله و بتکیلی موسله ر بیتر هبون پاشا ود بن باندو روان دبه او دگرن سر مردین حیران دوره عثمانی دبه تمام گردایی آمده و چاغه چی دبه رو هلاتين مرديني 10 بينايا وم دبي غريداي مسلبن يعني ما بيغرن سر مرديني او دغرن سر مرديني جوانا جار كده د برتغال 10 جماعت devlet a tarih vakfı ser merdini Portugal kejaya brasti qala yadwide mxond yan hala dolabani diroka merdini dbeşe dbeje Osman ağa ya mezene Omeriya ya mala Mirsona merdini digre dest براستيجي خورتن يعني قالك مروفاج خودنها لبلد تكفد تشن روشكي ولشكرك اي عثماني ويدغرا بحمد ويدغرا او جي كسك تجزيرت دوي از نفرك مبرده ونفري عثماني جي دبي والله كسك زير از بدم دست يجي بوزيرم هنا جزيره خودهم هم كازيرنا وتسربس عثمان اخو وسا خلاص يعني ذات النبي عسكري لشكر جن لشكري عثماني لشكري روميه لهرمج برج جمع فرحات ورو آوابا جمرة روما يعني بناوي روما ام قبول دكن هر عثماني ورا هر كي ورا هره او در عسكر رومية ون شاكرو قدار بكن مراده كني ون كي قدار بكن كشان دنگ بيجا جي سر عسكر رومي وني لچكن مثلا سر بيهاتيا قدار بكن عثمانلي و گمگو جار جانا ام گردای موسله دمینن جار جانا ام گردای ویا لی آلیه دن دمینن لیبله الهرمه دیروکک دما عثمانلیا به 300-400 سالی دوما حتی چیکیتی جمهوریت تی و جمهوریت پی و ایجا روشک نه چیروکک نه چیکی دست پید که لمردینه لیبله بری که اف چیروک دست پید که دوی مرا پرانتز که وکه وقت حرب جهانی کمین دست پید که آلمان تینه هرمه زیده و zaten tekiliye Alman و Osmanlıya pır خوشه جبه اونش کار فهمکن ج ریا ترینی آ برلین حتی دیگه بغداد اون کار فهمکن که آلمان چکریه اف بخوره براستی دیروکا مردینه جی کیش کنان دیه چما جاره یک امین لمردینه وان مروفا جهده چکرنه جبو عربین خو جبو سیارین خو به عربین بیزن جبو و چکرنا ری گله خانی خرا کرنه و لمردین دبیجن birinci cadde آلمان آوا کریه و ایرو رو اون هرن
و میدان جمهوریت و مزخانه میدین در باس بن قرشی و خانی که جرد بیجن شاه کلوبه کنا چیه ناوی براستی بیت چرمه مالا چرمه ارمنیه خانی پی و قرارگاه آلمانیه آلمانا پشتی جعدا جبو عربا چه کرد مردینه ده چونو هاتنا رو آوا و چاند رو آوا مردینه بیتر دبه و روپلک نه دیروکا مردینه ده دست بید که ورن ویدیو سیمین ده جدریه مشکینه ام بکمن مردینه ایجا بخیر و سلامت ام رزکا که به پوره بگرن ویدیو سیمین ده هفته بینن مینو خوشیه ده